Ja, maar lo soifua. Lo le langi mama, ni fiaf. Ma so. Le soifua ngai lo sunga le lipul. Se puder tu ai. Lipul tan. Ja. Musalo le ni fiaf ia la. Tatu talanoa fo i se mataupu ta ua o le faaolaina uma le lalolagi ia pe faaolaina uma le lalolagi kasingi o makaupu ua makua i longa o ngā i kokongo e kālesia o ngā tele awa o ngā matulanga ua fitoso a isolo ai le mataupu le faaoletanga ia ara fiafilingi ia se fai por ase kala le Talanoa le Uso por ase Talanoa le Uso ile mau e mai le tuspa ia e tusai male fisilo le nea fisili la mole amtang fortato mta upung o le ase tala le tuspa ia ile mede e faolaina uma le lalolagi ia salo tatu amakanga fisili ya emang ku foi longo veko por ase cara kuspaia e que o sauce manga ku foi ngani ku esse mar kuspaia le aione por ase cara kuspaia le ko pe fa e querer que inga se me mai o la oficinia con o que pe al mercado la pivo e a do polo fa o act no le o mercado e de ko fa ya fa penga foi dan men e que o solo ko marcus pa ya longa la o out foi la o de con o fa line out ya ana fu ya ko va se con por ase tal tus pa ya ile si le ne ya Maka ya ya fa singolo ri mai o logo vale ya kakia kwa musula vai okay kuskusi di make ko fa pe o fa singolo ni fiaf e dava ne kakia kuya pe faolaina umalola ia pe faolaina umalela lo ia wana fa me pa se manatul Talanoa le Uso ia manatul Talanoa le Uso ele se manatul Talanoa o le ke vai ku ile kuspa ia pas ia I think o le onga le pe faolaina umalola langi el tonunga le fai mai e mafai ona faolaina umalela langi e ta o inisio masange so kuspa ia o le universalism everyone can be saved, everyone will be saved e leva noe e faolaina ia tangata uma o ngā whaime o ngā lea tua alofa tu noa ma alofa muti vale o le mea lea e mawhai o le alofanga o lea tua le mawhai e ona a wina e lea tua se tasi i se aoli ma le whaafanonga peita o le mangingo le kala al kuspa ia ole ngaluenga ngai fast fluma le lua ngai le fa punga fa apia I think o Peter la nga pe ke fa mai ele I fo ise tasi ua ai le ola ele ai lava se isi ngoa I lalo o le langi ua fo ina mai I tangata e mawhaia ona fa ola ina ai o I tātou o le unga ngā kala ai ngā le markala Yesu rong fe mai o nei le ala longo inga fairo kalanga Yesu wanga oia la vale ala ele ai se isi ala alfsili e kad kongu u malalangi ya Yesu wale fe me ele se stasi ngoa wa ya ile ola fa fele le Musalem e alo lan Musalemi ile lang e kusa mankala lea e o makanga kailang ale fe makara kuspa ia ele foi se tasi ua ia ile ola ele ai lava se singoa I lalo o le langi ua fo ina mai I tangata e mawhaia ona whaolaina I tātou ala ka koelo umara la refer ia pe kelu I le suafa Yesu lo ele kad kongo ia Musalemi I le mea lea ele kad kongo le Hindu ele kad kongo le atheist
Lafaele fai me whaolainga uma ia ka ele o se o e karesia le ka kunga Yesu le o no le karesia whatutuanga ia ka poinga Yesu la yes ta poinga ia per Musalemi Hindu o ka fai me ele ia se tua a vangala nga ele ka kungu le mea le peonga sa ngua ia la unga pe kelu i ia longo winga la refer nga ile ngo Yesu ka kongo ile ka le sia le tua ka kongo ile le Christiano ya longo winga la e ye tanga tele tel tunu longo winga ile o kanga ka umala e fa ola inga kusai male facili so Pero vet ol taltonunga le it's known among theologians makaka study kuspa ia e ka ole universalism. Sometimes they call it inclusivity, inclusive salvation. Like everyone will be saved. Which is of course we have that love for people, but the thing is like o Yesu walang fai mai o nei le ala but I think of grammatically when Jesus says I am the way ele I love say way avoid ele application or he is a way so there are other ways but no he's the only way if il tama no ingala kaka umara vele yo sela wala ele la vea ile li olea o ka o faola ina por faoltanga longo winga las karkus pa ye faola ina lalolagi no why because elo kanga uma eu so I elo kaka uma ka kongu swafa le vai mai Peter I yeah I so ia wai mane vale facili ne fiafi o ke loa I le manga lona lua le te saungi mai ai ai ka kalongo I le manga mo wa le manga mo pe faola ina uma lo lanki I loka I ka ia vavai a foi le pa kuku le kiki a kuku ka ko vavai ko yo ai le mele a fai e moni lea fina ngalo e whaolenga umale lalolagi ona lea o ngā lea o le mea ngasaua Yesu o saufu Yesu you know if the whole world can be saved why did Jesus die you know o le mea ngal maliu I fu Yesu pe a fa pe mawhaionga whaolenga umale lalolagi ile lofa o le atua o le avo ile mea leinga sui fua ka ko amio pe afa pe faolenga uma ka ko le lofa o le tu ai siafo ia leinga faifua ngi me o loku pe afa pe faolenga uma ka le lofa o le tu ele aru ka ia su e faile me manga oi ma fa ka dikali e la ya le lofa o le tu e ma fai ona o ile ola e fa yeah if you know, you don't have to be a rocket scientist to know that it's completely wrong. E ke le kau fa yeso vai longa PhD e ke lo ai mo quasi se ke le al ngam. E a sai di lango le ke fa sa le me halu. Le la kau ku mai ko mu le. O alu mai ku fa ka. Ku so le ku le kiki a vo le. E fai mai le tala le a Ioane a wa fa pe lava na lo fa mai le tu le lang Ioane ko lu fa upusu a va pe le o lo ese si o fa fonga mai e ka un ko la nga sa wa me ya ra nga e ringi me Wai au mai elo na tali e to tasina I le fano se tasi e fatu tua ia te ia maua e ia leo lai whalmau. For God so loved the world. A le upu whosoever. O le ki ngai mi milo ele mea. E loka ima. Whosoever longa winga e le o ka ngaka uma. Na o le tangata e whakukua I le alo le tua. E wha o le inga. E le fa pe e ke le fa kua ia ke riso e tusa o le tala le tusa pa ia ai ke fa moe ke alu I le langi pe o la o le mele sa no ai fe
mangingo le kala Yesu, I am the way. Yeah. Le upu the. O le ta. O lono winga le ai asisi a wala e leo fai mai Yesu, I am a way. Fai mai Yesu, I am the way. E le ai ala asisi a wala, a le wha lawe o ngā wala, e le wha pe wakakala, wakakala mo ka uma, a le wha lawe le o umai ka uma. You know, e ko ke leanga kai whiri e le o le wala nga. So pe o le tātou te Talanoa whi ka ua isi whakukuanga. You know, a whai o Moselemi ma Hindus ma kangakanga i le langi e kusa o le karukounga rea. We don't know pa la mea ngā nei whai for Christianity. You know, ngā nei o ngā vai for ngā mea. Ai le ka ko uma pe ka ko Moselemi ma ka ko Hindus ma mea ngā wa o le alawa le whainga. Ka ko ke o ha i le langi. Pēwa pe ka lia le universalism. But do manino lan ka lan kuspa ia. E le ai. You know, ngā o le kangaka e ka lia le maliu o Yesu. E whao reima. E le li. Son, e se. Ia. Ele au se na ngona po se mana tu le fia tu sai ko yo. O saunga nga po ia fai se au i mole. O tatu lau. E ba ai telele tu i luna. Mane malona usi tai. Ia tei i le tu. E tu sai i luna maliu mane. Pe volan sau nole sunga i o le me ka ke o lo ku foi nge be pa pe o ka ko em foi le la em foi le tu fa le ngal lo ngi o mai lo na ai o condition le me o Yesu Cristo ia ona el tema ele tu lo na tali ya me volan na elina foi mai na o le tangata e fa tu na o tangata e fa tu o le tangata na e fa o laina em foi le tu fa laina lo langi uma ele pe le foi a tiru tele le ai tele le tu ele mena fai lo na lo lunga o le sa tau me hunai o mea uma e fina ngalo i ele tu e fai o Yesu Cristo e ai ia o le mea volana o le tatu siri ele me fai ele o tangata uma e fai o laina ia fafta ia le ua maua foila le ua to fumana fo ile sidi le wa ele vai nga longa dua de ka ku ko ila sidi ia akire alu ilau ile sia manga I'd like to touch on le verse lenga fai pasta probably the most popular verses ile kuspa ile kursu ngonga de fai mai au fa pe lava na lo famele tu de lalolagi na ia awina mai lona tali pele to tasi na ia le fano se tasi o mena le misi le universalism o famelo la ia ina ele o famelo ves na ele fano se tasi ia mawe ia le ola fa vau. That's universalism. Na ele fano se tasi ia mawe ia le ola fa vau as kipi le mele mai e fa tu ia te ia so o le bea pe onza ngo ia pasta ma son toina o le menga le ki longa ai o le fa tu o sili e fa tu uma lalolagi le ai ele fa tu uma lalolagi o le fa tu uma ele ai fo ese lang voi la mangingo akara kuspa ia so e fa la ngala lalolagi uma no il matenga e fiku fa psu kolu o upu ia Yesu fai mai ia o tolu atu ile fai to ava piapi fai mai lo la Yesu awa e va tele le fai to e lau telefo ile ala ta watu ile mala ia and I want people to hear this e to a telefo ila to e uia tuai e lua fai ko va kele ma va ko la va ki o fai ko va kele ko kele ka uia e len kala o kala Yesu amaro la Yesu awa e va pia pil fai toa e la ti fo ile ala ta watu ile ola
e toa ti fo ila to o e maua longa winga e ia ka fiola e ka kola fa noina e ko kele ka fa noina ko e kiki ka e faulaina o wa e va piapi fa mai a wa va piapi fa to e o lisi me mali ile mele fa melo la e lauiti ti fo ile ala ke kilo el fa palang e narrow ile lauiti ko e narrow lunga el fa pusu kolo va piapi ese ia ya upunga fa nganga kuspa ia ole upula le lauiti ole sionga winga ole fainga ta fa samo sa ole upu elingle ole fainga ta po nga akanga o paraphrase for things me va a wa pia pil fa toa e fainga ta fo ile ala pe sa wa ina fo ile ala pe po nga tia fo ile ala e ta watu ile ola e to te fo ila to o e maua o menga kelenga nga alo ka kamera fa maleo lang question langa ile so langa faingo fi but ole langa it's a joyful life asia langa foi wa cast uma me ka ke pole ia Yesu me nga le me ka koske wa sua malielo I maka wa sua malie fainga ta wa sua maliele upuia pe fer ka komele fa o fai ka ko kiki o la fo mai velo lunga fa ka vale la faingo ka le fa but wa sua malie asia because we know our stuff we know what we're doing o me la ele faula inga uma o Yesu nga faia ia kala ia o lesi me it's not a suggestion le kala le Yesu me yo to luatu fai to ava piapi and think of the audience o la kala ngoi kanga ko kongo ke ia le me Yesu in case ke ia o se o le ala va kele alfa ko nga le ia o to yatu ile ala va piapi isia ile ala finka isia la ngoi le manga Yesu ia ola wa ile o kanga ka uma la fiola ile ka uma faula inga ile ka uma o le lang le ala fa kongo Yesu e pele ia te ia henga maliu mo lako e oso I le wala le ya wala finka le mana ia le si na yupu ia wa yo le ke finga loa ia fai ko pengo spo ia nga le fa ka ko audience ko ngane o le ava kusa o le mele mai le fiong pa ia le Ioane fululua e fai upu ia fast food fitu mal fast food valu le la ko fa sa mo aku a fai fu ia fa longo se tasi ia upu ai le tali tonu ia o te le fa sala ia te ia wa o te le sa fa sala ile lon langi ai o fa ola ina le lon langi now you know ngaka ingal fai kau o nga mafailo le nga fai kala universalism lo but Jesus is not talking about the following umolo langi Jesus is talking about what he was doing on earth male winga nga layo nga maliu sa kau ia ai la fa yupu ngai muri fo ngai fa malama le ye kuskusinga yonge o le fa le au ngai atau mo le talia upu o ya te ia le tasi na te fa sala ina ia so here we o le vui kalongo Yesu ile kaimi muli e umai ngai mea e mangingo yala ele o ka umai o le langi e ele ka fa sala ile ku malealu le langi so I think pe ka un fa mali ngai lau sunga i tala al tuspa ia hoile fa ye ka ko fa ngai ni fiafi e fua ile o ngal tuspa ia e mangingo le lei ele fa ola inga umal langi si ka ko kala ngoi lise ofisili le onga fa ko ile o sisi manatu ke u le u ma u fo ile ia o ka ko fo ile ia pe yang o fa ko u yang ar fisili ko ia ai mai ko sunga le fa mong yang o le fisili ia wa fo fa fo ka ko pa anga ka ko wuri fia fa le yang e un fa fare pas fe mai Yesu ele fa sta sing sa ia te se vanga na o sina mai el tama so that's another question o ka uma ko sina mai tama no ala ve mai ele manifestation sa
think of us now, le kako whaokanga. Kako mai a kako ia. In order not to make Jesus a liar, tau kakere lo mangi mea, we say, something happened before that. The Father drew us. Wa o meanga kaunga I magara su ele msisi sau ele mfaistasi ona sau ya te pe a le to sina mai ele tama so and then another question kaka uma to sina mai ka koilo it's a pick and oh why langa fu elo kaka uma o ya keming e elo ka ele kuanga I keming e malelu manga that's not gonna happen. So whoever say if I like umalalang ya usau yo ni mo ko subo masuto ola to Italia o ya to no swap ya what we had man we but not everyone will career only those career yes Efe o lofo ya la ya tangata fo ilele o la ya isi fa kukua ya ai o ko kelefo yo ka kai mo kwali ya si fa kukua and they don't believe there is such a thing atheists for example ava pe e mafaiunga e ye ala vaskanga kai e loko kele kango class fa kasi nga me mole Marga kari kongu ya Yesu o umali lang. O mo kwa fa bali. Yes. Ya fafta lewa ma wak fuile talul tato sidmo. O le fini la le le vainga fu e fata tau pe le sidmo wa le la o mo ni la pento so no ele ai le sidmo ai ma fai la le tua ona fa online lalolagi ako wa le upe wa ni sidmo o le ku ala balanga wenga de o le pude hawa o le e di fai se lo cose si le akura e ma fai la ku sa pe ke de ke pe ka ingo se mo sa le mi e ma fai de ku onga ya mo se fa ka fonga ya la fok pe ko Kemirenga ko ia ngilunga ia peramura na fakulola ia ko fanga ia sara ia akasara almali la era me kuspaya na family angel me ole ali me family ali ole family ali e se me fanga ta ya yova longo ingara kala ele se me fanga ole se me afa penga fa ele tua le langi malalang la me la fanga nga fa ola ele tua kaka uma but the thing is all of silly ema fai ai le ol por kala menga le tua ele o anga fuanga ala yele le mana la yele ma losi ema fai le tua nga fai le menga but ele fai le tua asia we don't know ele lo foi a uia psa la ia por kala mele tua o por kala mele tua ele fa la inga uma fa me kala Yesu fa mai I lay down my life for the world, no, for my sheep, not for everyone. He laid his life down for his sheep. Ngau tangata lava e o ia. Afa fengo finga o langa ekalesia ngau e talton. Ang fa pela efemesu I lay my life down for everyone or for the world. Se mangu e kusema filmo mo ya e mafai le tua but he will not. Why? We don't know. Maybe someone knows but we don't know. Yeah, se son le turanga de tatu le vaenga le silmo mo le be e mafai le tua ona faolaina ya tua ya pole talia fo ile pa fu ile tua ia lona fina ngalo and who he is ya ma me fai ona ia fai ole talia ia ma fai na fina ngalo ia ile tua e ma fai ya el fa vele o ka ko lo le fina ngalo le tu e mana ole tua e wa ko uma ka
pa tu o umba nga whaawasenga le ia le atua le awa le uia kua ili mea. Yes. You know, a e whiri la ke aluai. Ia, e ke uia i. Ia me ngā ko karangoa ingi. Ia, e mawhai awa o umanga fuafua le atua le fuafuanga i whai e. Whether i eisisi fuafuanga le atua i whaola i ngai sisi kangaka i kuaku o le fuafuanga le pei o le maliu o ke riso. E le ilola e kako. Pe eisisi fuafuanga i kuaku a whai kako ke wawa ailawa i le tuspa ia malana whaasinonga. Kako ke le loa le e lofa le atua i tangata uma peikai o le lofa i eile awala e whaakingo ai. Ia, e peila ang kako karango ngi a fi whaola inga sisi. O Yesu wala wala. Ilaya masisha wala. As far as we know, this is the only way. Whether there is another way, masisi plan ale kua akur kuspaya. You know, or meranga pule yai. But if we strictly stay with the Bible, the answer is yes, but unfortunately, not everyone will be saved. Yeah. Ia, ole na. A whika i le pule awa o le atua, i le pule pai tu tasi le atua, e mawhai, ia na whai. Whai na whaola ina mai tangata. A tatu tiptilo ho i le teimi na ngasala le lalolagi ma mwile lulu. E pule a le atua. E mawhai. A e peona sau noa sunga pa whenga. E iai le mea lina le mawhai. E ona e ua iei porukala mea le atua. E mwhai ei ona ele mwhai ei ona whaole ina le lalolagi le atua. Ia, ta. Le ua ma ua kunga le kuranga le o le vaenga o le fisiri dea. E mawhai. O nga me ngara pasta pe whaki tā ua ke le malama o tangata i le atua. Makasalo, kasi meo ki ngā karinga kakekale se ia o lo whaku. Mo o mia kako i loa le o le atua. O ngā whi le whaanga o le universalism le o le loa le tangata o le atua. Of course o le atua e alofa. But the thing is, o le atua e ami o tonu mapa ia. E le fa e alofa le atua le tangata sala. Pa kakang sala. O lai lalo o le whaasala le atua. E sea, lang fwe ami o tonu le atua. E le wha i vil maka o le atua i le anga sala. E panise le atua le anga sala. Peo ko ngā meonga wha peo o se wha masingo ai mo lia kulonga kali i whasio kangaka. E alofa le whamsingo ronga kali. E alofa langa ronga kali. Ala mi o tonu. Ave e sala, wha pui. E langa fo e laua soli kulafong. So kai fa pe ngala ia wingo le atua e alofa ai ami o tonu fo. Ai le mfaila le atua nga alo mai langa upu, you know. Pe la fa pe nga ole e ia le mana le atua fa ola nga umala langi. Ba ole alofa nga, ole mana nga, ole marusi anga nga e mfaila fa ola a kupun mea nga, no, esea, langa ya mi o tonu le atua. E whaaola lavanga o kangaka ua iai le filfilinga lea, ua iai le kalia lea, le vo iai le whanau fōwina lea. So, o kalivave la nga, e mawhai, e iai le malo se whaola inai, ai le whai iai le atua se mea wapenga, e se anu por kalami. E ila ofisidi le kaukua koi kongu i ala aka kia i ala aka kōr si longa lua kei doa a e si si whainga koe ngā ole me ole me fo inga le wale kakar ngola i ole pure awa le kua e whaingo whaoro maka i e se whainga kuspa i o whamakala mai sesi ngā whaahola le kua alai le ku e le kakau e lai ngā ki kala inga se kala se pe ngā ki sa wainga le kare sio de a leanga kango de sui le aia masisi mea sui sao e whaola Ole mano ser mufu. Funga le wa pe o ko nga me pe ma fai whaola inga lau lang ia ko nga ki do funga le se kala spai ia tangata o ile pe mau fai ka ko le whaonga inga le atu ma fisili vo ka ko pe se a nga whaonga ai le fili se ska ka fa pe inga fa ngo fia polo no
e makuiale ngalu nga Paulo sa wa ngai le kalesia fasioki ka ka le loku o le facilite le ale ai sia nga le fidifidesis ka ai o le ka o le ai kele me vale ia fai ai ngo fo le ko fidifidi e le ai vai la sisi le ka ko ke pisa o ngai le fenga fo e si dia ku le ka mo po o le fa ka nga mo nga ka ko ki vai fo il fenga tuai le finge le rafa mai ele fenga ko se yo fo il mene ko dia di mai rafa il fenga fo ele alu ese alfa mkalanga le ol fa finge karikangi that's how she's always been described in the Bible vai fo il nga fa finge ol ku pu anga ngao o Yesu le mela le ko fa ko pe o lo fisili e o kanga ka o me fa pe o le pule a wa o le ale ku ai e mfai nga fisu ia ka va pe ka ko vai vo le ia ka ko wa ia mo ka ko te mi mo ka ko fu ka ia wa saka lo cara ko fa wa pe o ka mo me nga ko ti dia ngore ku di do ka ba nga o le sila fa ka inga le ia o Paulo rava ma o ma le mera le fa mai ponta o pe on fa mai pe o ka ko which is really true o le mera ko ka fa ko kala le Yesu le mai pe ana le to sin ele se sa ke pe ana le to sin ma tama and you know the funny thing is le upunga to sina I don't ole troll alfa per kangia o nga kusel kuspa ia le upu elko means to pull or to drag something with force a kangla fa sa mo ole koso fa ka pole mai fa malosi inara was angale fa ngele tuon meanga pelo karvexu ang fa kalingele tu se ka ko that will never happen. We will never choose God. God has to do that. God has to open our eyes. God has to give us new birth. God has to give us life. Kala Efeso lua leve mai ngoki o ko me fa penga fa me fa pelima. But He made you alive. First, He gotta make us alive. That's why we believe. Because kak fiola e kusa la mara fsil o le meanga e kusa uma wa fsil mai loa ka wa kak ma fa ya Paulo asa o posta o la fas kusa uma la vatato ele mo me ka ko a makanka ko amio le fa mai ya Paulo mai while we were yet sinners Christ died for us. So mo meka ko mo ele ang faya and he did exactly what he did to Paul. He has to kakao ale ko so meka ko ele tua fa penga ya. And remembering we are still sinners. Yes. Ole lava ka ku ke fa penga. But ole faile finga ngalo le ku ya ka ku. But you know so Paulo we are forgiven sinners. Ole ka wala I de mele e pude le ku o elisi sa organ ke ko mele e pude le ku pe sa nga de mele fa lo wa ke lo isi e fa pe ma ia ule lo ko ia yo ke di I think ole sa ole tangata ole kalia you know ole talia because we also know on the other side that you know ole melenga ku ele ku tanga ka olanga filifilinga e fai filifilinga pe kalia pele so although God o ganga pela ole fa punga le fai me fai if I was to pull you you still have the choice to come with me or not you know you still have the ability to resist me you know but fa fela le keiso Paulo manga ko lenga fai ide ku ia ele ia sisimia o so sa o anulo ele I fa penga o leang fai de ku ia Paulo le vinga o kala o le finga ngano le ku le fa Paulo mele como fa
Ya le I whapea la polo e fuinga le sikurang whapea pe yun. Kai le ei pe me kau mai dei kuar ka ko sau wha ingo whangi o ngā la leo la ua a whapea lola I oe ilka haka. And then there comes pe la I le input le ka kai kongore mea I le whaakanga o longa karia inga le ole. Ia pe o le meanga I le ia ngala ka ko haru ke kuar whaakanga. Se ka ko karangoa ka apuna le whaakanga. O ngō de ka ke Can I say something? Yeah. Then we carry on. I think o le mea leo ka koi ai I le o ngā le order of salvation, what comes first and then yeah, but comes a time then we go on that. Yeah. Salo e se kai ana ka ko ka se ko si longa dua. Yeah. Si la fia fo iwa si longa dua le fa pe. A fa pe nga fili ta to ele tua ile amatanga. Ya e mo wala fa mkalanga nga ia Efeso Efeso mo I longa fai upu e fa le me le ke fa o me a fa pe la nga fili ka ko ele tua ile amatanga. Ai sa la ka ta la I. Na me ko ke ka la yo ro mo fili ka. Yeah, see the fuck le ngai ko. Ma e si dia. Beautiful. Apa pen fili ta tu le mtanga I sa ka la I. Ole foi tão foi puna fa belo foi tão. Fa pei ona ia fili mai ia ta tu ona o ia. Ona o Yesu. Ora no wing or filinga mal por kala mele tu el tangata. Ona o Yesu. Ya tatu to fo ya le ilungo ile I tatu fisilia no mele amatanga ma ile talia ina tangata o le fa o tanga male le talia ina tangata o le fa o tanga le tu o le mela et tawo ya ona ta la ile talele e te taua ia ona tā la ina fionga le tua o le por kalamele le tua I le filifilinga o le tangata I le amatanga na filifili le tua le tangata le amatanga ona o Yesu ona o ia wa leve mai ona o ia lona winga o lai ai le fa moe o le tua malana po kalame ia Yesu I le taimi muli ane ai pela le mele tatu talanoa nei le amatanga ele fa o lai na umale lalolagi ele talia ina umale lalolagi le sau o Yesu o lona winga la e te tau ona tala I te lale tau tala yes e te tau ona tala I te lale yes ya man ya se tu ele te dua filangan fo ile na semana tu Ole analogy leo ke kau baba yo ki fo ile ole filinga ole au lokapi le wallabies for example you know although umanga fili eri langa au he has to let them know e ka kaunga fasilsila ho lele ma fa ilo you know e fa pena voi ale vala wino tato although umanga ye le plan le atua mo kako ke le ilo kako ke li fa ngau mo ilo kako lo some we knew our calling because someone told us because someone preached the word to us nga o mai ka ko lesi tangata ma fai lo mai ai lesi kanga ka ya ka ko le fina ngalo le tua mo ka ko nga mafu yo nga ko lo e ye lo ka ko vala winga le mela le ta wai le fesili pe ai se ale me and this is why we have to preach the gospel everywhere and anywhere because we never know but it's through our preaching and through our teaching that those people get to know that there's something so yes we're
predestined or preordained o le winga ngā kala but someone has to let us know. Someone has to teach us, someone has to preach to us. Kako ke loa I le me le nga fai le kua mo ka ku ka ke fanga mai. Amen. You know. Yeah. That's all never. Yeah. I think ke fa pa e tu me so no tu no ma pastor. On membo mo lava. PS a tatu stala era pa pe o mo fifili tatu. I think the first thing pe on sa mo fifia it's imperative ku spa ia. It's a command. La fa tonu mai tatu e fai. Ele have directive and definitive fa me kara isu yo to to find umala maso. Fa fenga nga me ia fa me la ia Paulo I aldo sole loko. Preach the word. No, Paulo vanga ole au wala nga ordain ele tua e faula inga gaka langa ua ele la kula upule au so I kongo le loto tata. Someone has to teach them, someone has to preach them. So le anta pas ole nga we ole vala au le loto ole tala ole vala au le loto ole la unga ma o ele o filosofia ma me ka ke prefer ole upu ale tua no winga la pe ona sa no ia fisia that ele lo po ele o filfilia la ia. That's why we preach everywhere and to anyone nga lua fela le nganga ole tua ilanga tangata na filfili makalia ia el faltanga o se o ngange makua lulu wina mafainga tal tangata ua pasi merkuspa ia o vai kuala tamai menga e ka o ia il fatu ton cristiano ole religion of faith. We have to exercise our faith to believe these things. Ele faith ponsala faith mala anga il tuspa ia o memo mo fa tono itato lua e pensavo pastor we don't know who are the elects. So that's why we preach o Mataafa I polvala aunga o le lotu o le tala taua ia vo ia le ka kongi folo inga foi le mele le fa pale pe tangata langa I ke le lopo ai kanga lea ua umanga filifili ele kua le ngofo mai wi ai nga le fa ron ka mai kai mingai ai ongo kanga ka filifili ele kua ele taimi ele aso filifili ele kua na vaia e ama kai langa vala au le tangata en kai nga ka ko you know I know I loka ika fo ia o langa you know whatever na foi le pe kalier ko ke le ma ko ainga le fa le tang ai e pe o arga kanga muli ko foi le fa fiu ai ki solo ai ke di ia como fa kanga pesa o o kere ki fa pe sai ka musu but I never knew o le ye mele la ke felo wa am fa pe you know the family was praying for me, people were preaching the word to me, they were teaching nga ia kai ke ia pio ka lo sun fangalu nga bros faride ado fangalu nga mole I fangi kenyu fai ka ku spai beni sai ya fangalu nga bros faride pe ale alta. So you know I feel le wing all that to tal no I'm yelling kala because e ka uga ta unga ka unga wa e fa kupu e loko liska ka sa ola yeni melenga because e ka ke fa nga mai no sa ulo si wangi ra ke se ke maku lo fa ni you know ma e fa so ma foi manto le famiglia vai Paulo la vele ka si deve mai na to fi auto na mua ia
lan mela koe la unga al Paulo foi la vale le mai o ia ue pe o le fola le tala le ia foi le fai mai a Timoteo preach the word so longo inga ele avel filfilio ka ko nga mo ma mea la va o ia le mea le o io so wai le ilo la vai Paulo nga me mai ai longo ia foi ona anga le po ia su lunga le ala kam tama se como vai Yesu ale vai ka malo angia ele ilo e Paulo ia me fa penga ia you know he never knew o levang fingalo le ku ai fai ne ia but someone has to tell him me foi da ngai ringa ko foi ngai me nga wen kala because there's someone sitting in our church that you know le ide meranga fingalo le ku but unless we teach and preach manos Sione si nga di ko fai ka ko sin muli le ka ko mano lo ni ka ko ka sin muli ya no ngo winga la ele tu sama de tu spa ia le tatalo se tasi ina ia faola ina le lalolagi upa me pe publico pele le kakalo ia faola ina lalolagi ko kakalo ngali tato talo mo faol tanga lolo uma ke da dinga ka ko kakalo mo la se kala kuspa ia nga ko nga kakalo fo pe faola ina mai lalo I think o le mea ngai o principal vai o le te kākua ngā perkala Ioane le whai mai o le nei fo ili wha maa losi o tātou maua meura i ona luma pe a whai tātou te o le atu i se me tusa malona fina ngalo meura e whafonga mai o ia ia te i tātou no inga la a kakokalo kakokalo i me e align mal fina ngalo le tua guarantee la i o le kali mai me mo whaka o mangi ang kakalangoa e le whaola ina umalaulangi ona o polkalame a le tua a kakokalo la i e whaola ina umalaulangi e le tusa e polkalame le tua tongo inga e le o kakalo o e tusa mal fina ngalo o le tua I want to read this up ile a fa pe kalipupu ile sililia pe kakao ele ai asia lang fu ele o proclame nga le tua ele faia fua sa noanga ia Yesu ele mka pule fikulu kasima lu fe mai ele sa watu ile malo o le langi famela ilato umo e fai mai te le ali ie na ole na te faia le fina ngalo lo tama o le langi o le kalango Yesu ele nga karkemingi ar kemilu manga longo ingo le o fina ngalo le tua e ye ka ka faolainga i ka ka le faolainga i oila kakalo ai le fafenga i fina ngalo le tua pe sili require yes or no biblically kusamla vai kwai is no merola e to tele la to te fai mai te ile aso le i ma to tele perfectane i lo ingoa o lo ingoa fo ina ma to tuli ai te moni o loingo fo ina mato fai e va venga e tele and listen to this from our faith pelo kol ona o Yesu me ona o ta tino to ai le ya te ilato o te leilo lava o to e nao e se ia o to ia te au o to o e fai a mio leanga taito la ngore sangi e fa pe he's not joking. That's my thing. He's not joking. And here, Jesus is not joking. He's confessing. Me o te tautino. Longa e le lalolagi uma e mwhaing whaolainga. O leo whaku. Why would someone pray something against the will of God? O Yesu lava lewhai mai o te tautino. E longa inga. Pēnga ofisiria pastor. No. E le kakau, e le mangu kuspa ia. Not even close. Lo kakalo e whaolainga lalolagi uma. E ui lava nkakomanga e whaolainga lalolagi uma because we have that love for mankind. But e le o porkalamenga le tua. Arewe me le tua le tintangata. Mai ile ngā aso. Ko kele. Mai ko kele atu whai le li ie. A whawhaingo whikare su mai. Out.
ke le lo to o e faia mi o leanga a mankua o le ke fa piko silia ka ko mi o leanga I lo ka ka la fa Yesu but the difference is he chose us, he revived us, he made us alive, he gave us new birth, he saved us a ka ka ia o se sing o e fail finanga lo le tua mai le fa le la fa so e la fa fe nga fai ka finanga lo le tua pe ale lo finanga lo le tua vital lai lo we Lord le finanga lo le tua wala kirga kala fai thinking they are doing finanga lo le tua but no why wrong knowledge ele o lo ia le finanga lo le tua so longa la ele o kakalu kusai mar finanga lo ele biblical nga kalo fa ka lo langi ako because that's sure not gonna happen. So nge I fsidi so yo kako karmo ele Ioane nam tapu smur fitu alpa ipuiba o Yesu ala ia na fetalai o te talo mo ilato o te le te talo mo le lalolagi o ilato na e fo ina mai ia te o Yesu ala le na fetalai ele talo ia mo le lalolagi e te talo mo e na ia awina na awina mai el tama ia te te sa le fo ipulus fulu na mai ele fa pitola talo mo ilato nei o ilato fo yo e fa tu ia te au ona ole lato upu ena ono minga ele talo mo na me no le da to o Yesu ia leo fetalai ele talo mo langi na o kan fo ina me ma e kalo ia yeah ko le se singa foi le o le mele o le talo mo le lalolagi a koa because we know le plan le tua mo le lalolagi a to male kakalo I pray for you or I pray for my family okay lo e mafai ona e te talo mo lo ainga wai pela melenga ko kalongo ai o nga pe kakalo foi mo le uluku because I say ka ko kili lopo I kanga ka ye kongo le uluku o mo fili ale tu the elects but o le mele ka ko ke fai ku ele ka le fia ngai mal kuspa ia le kalo nga o le kalo ia fa ola inga la langi ako why because we know ele o le finga ngalo le ku fa ola inga la langi ako so we can only pray that le peo le mai le kala le scripta le fai mai ia wa fu le talala Yesu ke le kalo mo le langi atoa engo kalo mo enga e mai ia it has a flow on effect yakako you know that prayer foi le ai longa o le lava ya lu longa ripple effect ma fia I magako although kako ke le ilo nga but if we take that prayer in its context malanga application Jesus prayed for us way before we were born ave me suele ngate elato nei o so awe o le amulmuliane tal tonu ile lato tala inga so he prayed for us the church he prayed for the church so we can pray for our families okay loa I ganga ka la ko wale talo if kalo voile ia faola inga o la ko o inga le Italia faola and that's biblical I think yes because we never know pole ale plan ale ku I kanga ka ole ai the south ko foi I know my family were always praying for me la vai kiri kifa wa whatever nga so whatever so it's biblical to pray for others but it's not biblical to pray for the whole world more salvation or langi ako you know otherwise we will be praying against God's will wakako kalo
Ke nga ai mai. Te na I male fina ngalo le tu. Sala awalangi ko fesi fa ka ko kalo mo le lalolagi faolkanga le faolainga le lalolagi I di kom ko I kong sui kalonga fa ka ko kalo mo tatou tala inga lalolagi whatever preach to every creature. Yo nga la nga le lalolagi ako e ui la ven ka ko lo e le faolainga le lalolagi o le dangers o le popo lenga il position le ka ko le theologically o le kafilisa ngoa yo le skaka fo ngale pe ka fao ke siango pa ye fa pe e la me e kala e fu la pe on Talanoa ale mea ia ele fa pe o I longa le au filfilia nga ku ora ka ko no o mafu anga nga e kaunga ma ko e piko sili nga malo si ia le lotu I langa evangelism cause we don't know boy ile elects Pea o le kakalo le kalo so oiska o me kalo mo Israel. Ona nga ti faina Te fisilia ko ia. Ia mo fa so kakalo Israel kalo ia ka ke sisilia ka poda se mafuang ka querido fo Israel po a me din kakalo ia Israel. Era o nga kuspa ia fa pe nga kalo mo ka mo Israel. But to make a ministry just for that kere supporting uia le mele o le fuai sala elu ko o le farisa ma me pa pe nga o fufiet pula I don't know ke o se alo ka mai lole ele se sign pixilinga nga ki apolo pe o le fuai sala la ya por kala me le tu mo kang awala me fa tang pe kala Yesu o yu kaya nga oso mai ya ale mele ole fai like a ministry and ka pray for Israel or that's too much we the church we the church lo le ka mai yo ele se nga ole lotuma mai sala ele ka ko se sala el fo no ka ko le lotu we are the church we are the called out ones we will build this church yes wa fa va ku le fo asamo ko fa sa o ka besi va ku fo Israel lu fa ku you know kuso le we lu fa ka Israel o we lu fa ka Samo sa si ba pe kalo mo Samo you know why do you have to pray for Israel kalo mo Samo na me ringa ni fa ese ministry fa pito mo Samo va pe kalo fo mo Israel se ko Israel so Israel fa le fa ka kalo fa ya ise por kalame fa piko ale tu mo Israel pe ka kalo ye pele ai wo ya al por kalame ko mo Israel you know so you know alo so ise me ke kalo ba so na ise ba nga ke fika mo te volena ba fe nga per mo le tu ya va pe ile tu ya o te fa manuia ile fa manuia ya te oi usala kalo film fa mala ya ho ile fa mala ya te oi to ga be pe ai po se tu lang fa penale linga chalo lo dia mo isala ya va ile saino o le fu ye lo se fait tout le pour la saine le congolais mo le fu o fu isala e ma ko fa ke wan nothing wrong with that but you know when we stress le mele kong ave c'est fama mafa fe me kala al polo misiele tu fofuranga le tu I will make him a mighty nation so why God will make Israel a mighty nation and it is we kakova ai lunga je kungula lange kusela kamai kaupo Israel asa ora ai kakaro Samo
Ola hu iska sa mula hu ka kalo ile hu nga ni kalo isala elu ko mala ko kalo ko ya ale lo ke uma mala menga me fa Dangalanga pasta ngalu sila pasta 5 minutes kal pupu wa mangu ile fa mo fa ile mela mule wo kako As far as I ole mesa o ina ya uye ni mako ia onga sa okay ile ia lu se tu vo ile o ungo walu le tourist o ungo walu le tu ale onga so you know ole fai a onga ole professor fenging ko inga mako Dr. Firen ole o onga la ole wailing wall o fai mangofuanga ka kalo i ka iu te ia fio mai lo lako misia. Makua o le talitonunga lava o ngā iu ka ia ele ia fio mai le misia le o la lava e ka kalo mo lo lako misia. Ole no fuanga fo ngā ele ave i se whenga ngfu. E waku ngā ka piki le tuspa ia, arguspa ia ngā whenga ngkuaia. Ole kaloi so if you alela yo ku ka fo ile sa moa ave yo la ko mangonga kalmo le do yo ku mala ko prayer request for you ave le ya pete o ngo fuanga o la kaloi ka yu ka ya mo la ko mesia ele ka ave mo ya yesu you know vai foi ka yu ka ye o kalo ile mele makoa ka ngaka ka usi kula fongo yo ka Lafaele ele pe un fai fa con il Levitico the real Jewish people ka yo ile mele ka ngaka ile ka ri kongu ile fenga inga fo ale wa ko mga ka mo mga sa ka komisia mga sa Yesu ai ko ofo ko fa ile me pare mo ngale sa la komisia you know and when we went there dia mako aku fa makala mai lo fa ya onga mako fa ya onga mako mo kede yo mako ko mako ngufu ya menga mako maka ya we didn't go there because it's not for us if you really understand le winga life ile ka kalo le faile we ole foi ka kongu ka ia they are Jewish people ole ngofu anga kongu le ka ole maunga I Moria o I voi ne ka kongu lanko e ko e fio mai ele misia e fio mai la ko misia e fio mai misia o manga mai misia you know so anyone who goes and faile me prayer request ma menga it's just wrong you know mera ne fa ko ka kalo fa valia ka kalo esse vede fede vola no voi ma vi questa ane mga ai pe request fa pe fa mangia mai ane fa karin masia la wori ia de o ngasa ore o ma fa ko se ele yo o ma fa mangia ye yesu ane vola ko yo ka wanga po ame you know Maru de fiafi e ha fu por kalame ko longo ko fu ida malanga I ke yo so nga o lo bo ya e de o de winga sa o nga o de mene ke va ya ko ai se wori o yem fai me nga pe ko ping fas be pa ko pe ya fas be o re da ka kushi okay o mai le so re ia maru ele ia ra ko fa camino pe se simta o pu pe se si ko ilanga po da se I meu ka ngoni fiafi ia Fonga mese pastor le se ims fespe le zives sa mo o le si foi me le wo there's still a segregation voi le kwa mangingo le e fa pico ale pico kaloi e o ye kamalo fa pico o ye thing e le mix now that violates the New Testament, you know. Ele ko yese polonga po se sa roto ele ko yese lengi po se yukaya. They're still segregating people, and that violates the New Testament principles. Alors, you know,
ma to io au ngā fo i fiafi au ngā Talanoa le Uso e ko yo e ungi yo o maka ia ungi ko yo mo ngori pe pa e fa ma ko pasto Talanoa le Uso les kangoangi professors Talanoa le Uso fa so ia a fai wa le si ta upu ia ore ia memori atu le fatai sai foi ma fiafi fa so ma so foi ma vai no tono la fiona pa ia le ia o le taramasani ia pole fa manuia tele le tua tai to fai va o lo wa foi le va ainga male la unga inga ma fa o ino la fa mo le tua ia fa manuia tele le tua tu ai mo fina ngalo ia o le taritonu ia o le taunu unga nga o le nei fiafi le Talanoa le Uso ia fa manuia tele le tua i lo loto so i fua mai manuia mene